Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin tharpon ma in Azadi ka Amrit Mahotsav quiz zona ilo puang masang u zanin tana zona chu hei hi ni British sarkarin Bengal tender na Partition of Bengal athen zo chia zalen na sual konga malak na movement lian tak kalpui ve ngal kha enge ti ani kan puang non lenge British sarkarin Bengal tender na Partition of Bengal athen zo chia Zelena sol konga malak na movement lian tak kalpui ve ngal kha enge ti ani in chana te chu WhatsApp emo SMS in phone number pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruka emo email ID airdigest21@gmail.com te thelu thei ani India chon COVID-19 vaccine dose viable se za somnga pek tin tubin chaknakin mala a heti lai hian covid rik chi thar aleng le mek ti riat ani awangin ngai thatu te vaccine dose kema la thuai turin kan ngen chewa medang po vaccine kim tura som turin kan ngen chewani shrileng na ka invenan mai tom na wa medang nailo kudle mai ti fai te longai poi mo zelang cheu COVID-19 ka inhoi shedu nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakua pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei reng ani tuna chuan chanchin tharilong a thak chun zomang u New Delhi cha mek chief minister Puzoram thanga chon central sarkar mi poimo te ador zui zel Parliament Public Accounts Committee kum zatlin lomna speaker Pulal Rinian Sailo Hovin Mizoram PSC member te antel Prime Minister Narendra Modi chon voin khan deraduna mason na tho a hong ramchunga COVID-19 vaccine dose viable se za somni program no somnga pathum chuang pek to ani New Delhi cha mek chief minister Puzoram thanga chuan min khan central sarkar mi poimo te dor chun zomin Union Minister of State Dr. Jitendra Singh nen anin komba ka Ambassador of Israel somna angin Pragati Maidana program poimo achima Sri Aurobindo Trust ne tu te akombok Puzoram thanga chuan Science and Technology Ministry changtu Dr. Jitendra Singh chu ache ne na muim a ministry hnoya Mizoram tan COVID-19 sample test na mobile RT-PCR van pek an awangin lom thua soya Mizoram State in All India Services kadar sang amamozia asoi puibok hemi hnu hian Punaor Gilon Israel Ambassador in somna angin Watergen Israel Water from Air Technology Pragati Maidana neya Puzoram thanga chu khwal om atanga Watergen India hian borok atanga tuyan siam chu dan technology changkang an pho chuaka Mizoram tan man ve thei ani MT te enni in thodun chhozel an tumani Nimin vekhan Sri Aurobindo Trust nei tu te nen meeting an nei boka zirlai te hena ul samzo ka scholarship pek thei dan tur an soi ho ani Urban Development and Poverty Elevation Department mulak na in Aizol Khopui District Khopui le Khopui dang urban town som pasari te fana din mun enfia mek ani fana endik tu team hi group thuma in training group khatna hian Aizol Khopui anendika group ni nei district capital endikin group thumna ten urban town and endik mek bok ani District Khopui endik tu te hian mamit kolasi ble sai tual endik to in voin hian champhain pana urban town endik tu te hian khopariat sai rang leng pui west phailing kortha zol nuam barabi wareng tele kon pui te anendik to a kale thotran ni hian Mizoram khosaklam enfia turin an chok le ang endik tu te hian hun sang an fanna khosang ten faina konga ma an son hle ti an hmuwa mi pui poin faina an nun pui to hle ti an hmuwa faina loman hi siam ni im India Republic Day loman semani ang India Ramarorel sang Parliament Public Accounts Committee chon kumza tingin voina tangin ni chung lomani ang Parliament PSC kumzatin lomna le hemi pola souvenir vote sa president Pu Ramnath Kovind atlang zara Pu Kovind chuan sarkar sumhan dan en tu le chuiji tu ani anga Public Accounts Committee poimo zia soin chairman official kal khom te chu mani mun thewa declarein taka thok turina cha ani hein khoma hian Mizoram Legislative Assembly atangin Pulalrin na silo Speaker Pu Vanalthana MLA Chairman PSC Dr. Vanalthana MLA Pu Islarin Oma Commissioner Secretary le Pu Vanalfam ki masilo Committee Officer en tela Pu Vanalthana Mizoram PSC Chairman chu panel of Chairman arwad ni in thu soina hun pekani a Pu Vanalthana hian sarkar sumhan dan enjoy tu Public Accounts Committee poimo ziale House report pek manga rodna sang siamani dante Chumi kaltanga project le program sang NGO ani thin dante asoi ani hein khoma hian Prime Minister Pu Narendra Modi Vice President Pem Venkaiah Naidu le mipoimo dang tepo antel ani Mizoram CSS Hindi Teacher Association chuan Mizoram sarkar chuan High Court order in
an mani lak le na tur thu a chuat nuwa CSS hindi teacher te alele du lo ti an soi hemi chungchanga annung aluna hi voin khan Aizawl press club a thuthar thedar tu an hrila Mizoram CSS Hindi Teacher Association President Pu Lal Chuan Lian chuan Congress Sarkar lai kum sangni som pasaria unplanned period top nuwa CSS Hindi Teacher mi sang khazathum panga chu ban an ni a hengzinga hian mi zani somthum pareten a hnuwa na an hmuwa tun hnai sarkar in SSA nuaya Hindi Teacher zathum som pali alak tura po mi zavel borin calling letter an dong ti asoya Pulal Chuan Lian chuan CSS Hindi Teacher 10 kum sangni som pareta high court an kal hnuwa kumin October ni somni pakata order chuak chuan Mizoram CSS Hindi Teacher sangni som pasira bantak te chu lak le vek ani tur thu apuang ti soim High Court order alan danin bantak te dai tok post om thule Central Sponsor Scheme kaltangin heng Hindi Teacher te qualification an neyang angnen samagra shiksha project noya lak le ani tur thu tarlang ati a Pulal Chuan Lian chuan sarkar chu court order omsa siam that an tum thu soin hei hi an mani CSS Hindi Teacher sangni som pakatranga som pasiri te chu train chuak lo ani wanga ti a Ahun line train du ma se phal sakani velova SSA RMSA private teacher adult teacher te po multimode le private train tir ani line CSS Hindi Teacher te train phal sak ani velawani ati Pulal Chuan Lian chuan tun sarkar chu anin tiam anga anom lo thu soin kum sangni som parita Congress sarkar laka anung aluna lan tir lai po in an sarkar huna lak le anin tiam ni in asoi bok ani Mizoram CSS Hindi Teacher Association President Pulal Chuan Lian soidanin Mizoram CSS Hindi Teacher te chu kum sangni som pakhat February som pareta appointment pek an ni a Departmental Promotion Committee DPC kalthanga dan am thlapala kan ni thu soi LDC Executive Member LD changtu pusi ronguran nimin khan longkai mol khang ek paina fecal sludge treatment plant na tho me ka thua pusi rongura chon khopui chunga VC tan na tho china alung oi thu soin neturil rupua na thatak malam huna pon tho chozel apoimo thu soya an na tho te tlole thataka thok tura cha in khoi huna po anei tu ril rupua na tho hi apoimo tak zetani ati fecal sludge treatment plant longkai hi 15 Finance Commission atanga sum rongkal ni in cheng no somko pasari sikni sanga senga saktur ani Aizawl vai vakon ko ran chuan an kum somatin lom na polin Myanmar ra tlan te tan puinan Central Way me kal tangin cheng nuai khat sang ni zanga le thil chi sang sang an pe voin khan ra tlan tan puina hlan na hun hi Central Way me holan manani a he uni Central Way me president pu vanal rotan kai shroin vai vakon bil to pastor Reverend Alfak Zolan Myanmar ra tlan tan puinan Central Way me hna cheng nuai khat sang ni zanga mudbule thomno LPK truck trip khat vai vakon ko ran me puiten an tho khom chu a hlanani he hunan Central Way me General Secretary Professor Len Tlungan aral kan mek tin mun le an chom dol na konga Central Way me malak na kal mek tar langin phal taka thil pek pe tu le ral kan te tong tra pui tu vai va kon ko ran me pui te chunga lom thu soya Central Way me kal tanga ral kan te tan pui ne le chom dol na pe thin tu te chunga way me mingin lom thu soi bok tukin vekhan RFL plastic 10 an siam plastic thu thleng fit lia sei thu thleng som chu pu Joseph Kelal mon puan RFLI im way me na hlana hei hi pui pun ni khuwa tangkai zoka man the tura be se ni baka environment hum halna tu tangkai tak ani dona an hriat thu Central Way me shwai de chuan an soya hetiang zonga masona om chu lom man ti thuan soi bok ani nimin kai dar le chan ve khan champhai excise and narcotics enforcement te chuan tlang sam daya heroin honga gram somruk pakwori tan mana anei tu hi atlan cheta wangin zon mek ani nimin ve khan champhai tanga Aizawl panna kong Molzen thang National Highway Excise and Narcotics Department te hiam heroin hong somni pakwa gram zathum samruk parukarit chu taxi pakhat train an man boka hemi kai no hemi patni lalom zola kum somni paruk lungle electric veng le lian chuak kum somthum pali champhai zo tlang te chu manani a NDNPS Act noya thu boy siam sak de in kota thon ngal ani Association for Volunteer Blood Donation ne Serchip Hospital Blood Bank John Christmas le kum thar vok veta dam lothisen mamoten khailak lova an mamo ang thisen mu the nan Christmas politician pe grun pen boss saya Serchip din thar branch way member 10 thisen pe ngalin thisen pe tu te himi pa sompare le meche pani vain thisen unit somni an pe ani voin ve khan champhai zo tlang not ke TP10 dam lova mamo piang te man turin thisen unit somni an pe a thisen pe tu te mi pa som pa ko le meche pakhat an ni chanchin thari All India Radio Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Dehraduna masona na tho pasari hongin na tho bel tur project som pakhat dang cheng vai bel che sing khat de sangret hu bultana lunga phum
voina project bultan turzing a hian Delhi to Dehradun economic corridor cheng viable sangre zathuma saktur tele Dehradun to Paonta Sahib Himachal Pradesh kongpui siam tur cheng viable sangkha zasari mantepo atelani pumadi chuan Delhi to Dehradun economic corridor bultan in ta chulo momati thusoya he kong hi pefelani hun chuan Delhi tanga Dehradun kalhun chung chu azad velai na tlem donati a ramchung puide khosak nomna le ol samna siam chu sarkar da poimo ber pakhat ani thu soi ani ramchunga COVID-19 vaccine dose viable se somni progle no somnga pathum chung pek to ani a Union Health Ministry chuan darkar somni pelikala chungin dose no somsir pathum singruk le sangthum pek ani thu soi darkar somni peli chung vekhian Shrive and Koldam sangre le za som kuan oma Shrive and Koldam hi za zel som corporate point pathum panga kai to a Shikai thar sangre le zaruk pathum mu chuani a tundin hmuna Shrive and Kolla hi sing kuwa sang kole za ko somsir pali an ani chanchin thar serti topna na tang pui New Delhi cham mek Chief Minister Puzoram thanga chuan Central Sarkar mi poimo te ador zui zel Parliament Public Accounts Committee kum zatlin lomna Speaker Pularin Sailo Hovin Mizoram PSC member te antel Prime Minister Narendra Modi an voin khan Dehradun ahmason an tho pasari ahong ramchunga COVID-19 vaccine dose viable se za somni progle no somnga pathum chuang pek to ani chu zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani